U jesen 2011. u mjestu visoko pored Sarajeva, u takozvanoj dolini Bosanskih piramida, održana je druga međunarodna znanstvena konferencija, kojoj je bio cilj predstaviti najnovija otkrića o tim zagonetnim objektima. Ali tko je gledao prethodne dvije epizode na tu temu, to već zna. Tko nije, može nam se pridružiti u ovom trećem i završnom dijelu reportaže s konferencije o Bosanskim piramidama i drugim tajnama drevne prošlosti. Mjesto je još uvijek isto, na rubu znanosti. Evo nas na 250 metara od ulaza u podzemni labirint Rane. Na ovom mjestu izvanredno dišemo, cirkulacija je sjajna. Kako je to moguće? Kad danas pravimo rudnike uglja, nakon 50 metara nam nedostaje kisika i ubacujemo ga ventilatorima i opremom. Drevni narodi koji su pravili tunel nisu imali ventilatore, niti su im bili potrebni. Razlika između nas i njih je u ovome. Kad mi pravimo tunel, napravimo 5 metara visok tunel, stavimo nekoliko ventilatora naprijed i nazad. Imamo cirkulaciju zraka. Šta su oni radili? Imali su različitu visinu stropova. Recimo, ovaj bočni prolaz ide od 3,5 metra, pada na 3 metra, 2 metra, 1,80 metar i po, 1 metar i onda je zatvoren. Kad bi nastavili čistiti taj tunel, padao bi sa metra na 80, 70 centimetara. A onda počeo da raste na metar, metar i po, 2, 2,5, 3, 4 i ponovo da pada 3, 2, 1, 1, 2, 3. I tako na dužini od 100 metara on se kreće kao sinusoida. Ne izgleda logično sa našeg aspekta. Ali kada imate različite visine stropova, šta se dešava? Tamo gdje je strop niži, jači je pritisak zraka i on gura taj zrak. Tamo gdje je viši, slabiji. Tamo gdje je niži, jači, slabiji, jači, slabiji. Na veću dužinu dobivate prirodnu ventilaciju zraka. Kada imate jedan dugački tunel, imate jedan veliki ventilator. Kada imate 100 tunela, imate 100 ventilatora. Na ovom mjestu, mada je riječ o bočnom prolazu koji je zatvoren, odlična je cirkulacija zraka, fino se diše, ista je temperatura od 12 stupnjeva kao na ulazu u tunel, nakon prvih 100 metara ili nakon 500 metara. Što znači da postoji kontinuiran protok zraka koji drži temperaturu istu u čitavom tunelskom kompleksu. Ova fotografija predstavlja georadarski snimak područja na 90 metara od ulaza u tunel. Ovo je površina ove podine, puta po kome hodamo. A ovo je dubina, pola metra, metar, metar i po, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 metra. Ove paralelne linije prikazuju sedimentaciju, dakle glinu koja je nastala prirodnim putem. Međutim, usječeno u ove nivoje nalazi se neka vrsta anomalije. Riječ je o nekoj strukturi koja ima vrlo interesantan dijamantski oblik. Jednu piramidu iznad, jednu ispod, jednu iznad, jednu ispod. Drugim riječima, ovdje imamo prikazane dvije komore sa jednom pločom po sredini. Na dubini od pola metra do 3,5 metra. Dakle, visina je oko 2 metra, širina 1,80 m. Trodimenzionalno, ova bi struktura izgledala ovako. Kada dodamo treću dimenziju, širinu od 1 metra, imamo dijamantsku komoru sa pločom u sredini, novu dijamantsku komoru sa pločom u sredini i kao što prethodni snimak na georadaru pokazuje, najvjerojatnije se nastavlja sa još jednom komorom, međutim zbog nepreciznosti georadara ispod 4 metra nije otprilike bilo jasno prikazano da li se ona nastavlja u punoj dubini. Šta je sada ovo? Riječ je o nečemu što s čim se prvi put srećemo u ovom podzemnom kompleksu i do sada postoje 3 različita mišljenja o eventualnoj svrsi ove strukture. Prvi je prema našim talijanskim kolegama da je možda riječ o grobnici. Pošto je riječ o 2 komore, možda i 2 grobnice.
Naše finske kolege misle da je riječ o dijelu mehanizma koji služi za stvaranje elektromagnetnih polja i ultrazvuka. Moje mišljenje je pak da je moguće da smo došli i do jedne veze između ovog gornjeg sloja labirinta sa labirintom ispod nas, ukoliko postoji. Trenutno, evo na isteku ljeta 2011. u toku su radovi na pripremi na dolasku ka ovoj strukturi koju ćemo iskopavati prema njenom licu. Tako da ćemo ostaviti zaštićenu površnu, odnosno vrh, obe strane i leđa kako ne bi kolapsirala tokom iskopavanja. Pripremajući put prema strukturi sa željom da uhvatimo što veći zalet kako bi se mogli da spustimo sa 10 metra daljine prema samoj strukturi, naišli smo na još jednu prostoriju. Prostoriju smo otkrili prije nekoliko dana, ima nekoliko vrlo interesantnih manjih prolaza sa strane, a sve na svom originalnom mjestu, kao i ova ploča koja je moguće služila kao neka vrsta ceremonijalnog platoa. Čuda se nikako ovdje ne zaustavljaju, ne prestaju, počnete raditi nešto, nađete nešto drugo, međutim, čini se da će ipak prioritet biti putu prema ovoj strukturi da otkrijemo o čemu je zapravo riječ, koja je bila njena svrha i da li je moguće da smo došli do neke vrste lifta, odnosno prolaza, prema donjem labirintu ukoliko on postoji. Profesor Lucia Krasovek-Lukas je arhitekta sa Politehnika iz Milana. Posebno je proučavala kao arhitekta mehanički dizajn i raspored u podzemnom labirintu Ravne. Il caos da sempre è l'inizio della forma, il caos alla fine diventa qualcosa di chiaro e di spiegabile. E in questo caos, dal mio punto di vista, insegno a Milano al Politecnico, rilievo analisi del territorio, dell'architettura e in questo senso ho pensato da subito che era importante capire dal punto di vista geometrico come si sviluppava questa struttura sotterranea. Ed è in questo senso che ho cominciato a studiare la meccanica intesa come costruzione, come pensiero per fare la costruzione. Lucia Krasovek-Lukas prvi je put posjetila podzemni labirint Ravne u prosincu 2010. godine i uvidjela da tuneli održavaju određeni geometrijski red. Ta ju je spoznaja zainteresirala, pa je tunele istražila iz arhitektonske perspektive. Utilizzando una stazione totale abbiamo fatto un rilievo topografico di tutta l'area e questo ci ha permesso di andare a rappresentare la planimetria dei tunnels finora scoperti e immettendo all'interno anche tutte le caratteristiche che ci sono, sia fisiche che di elementi che si ritrovano all'interno. Questo penso potrà essere interessante anche per i futuri scavi della fondazione, ecco. Potrebbe essere una traccia per sapere come proseguire, come andare avanti. Alla fine questa forma, che è una forma sì meccanica, geometrica, ma anche molto organica, alla fine mi ha fatto pensare che si poteva provare a fare una sovrapposizione con altri elementi di tipo organico. E ad esempio, considerando i fattori del respiro, del passaggio di questi canali, ho preso un'immagine, una fotografia al microscopio ingrandita degli alveoli polmonari e ho provato a fare una sovrapposizione con la planimetria che era uscita praticamente da rilievo. La cosa interessante è che ci sono parecchie similitudini. E da questa ho provato a fare anche delle possibili connessioni future e la cosa veramente curiosa è così un po' strana ma interessante è che proprio ieri l'archeologa Sara Conci mi ha detto che c'è stato un nuovo collegamento tra due tunnel e che insomma io avevo ipotizzato su questa carta in maniera assolutamente casuale. U tunelu Ravne pronađen je niz suhozida i nasipa od kamenog materijala koji zatvaraju brojne odvojke drugih hodnika.
Diciamo che la cosa interessante sono questi muri a secco. Ecco, questi muri a secco che a volte in qualche modo segnano una nuova connessione, cioè l'andamento di un nuovo tunnel, e a volte invece stanno lì apparentemente senza un motivo, ma un motivo ci sarà, probabilmente lo scopriremo più avanti. Provedena su topografska istraživanja tunela uz pomoć robotskog tahimetra koji služi za precizno određivanje udaljenosti od uređaja do točke koja se mjeri. Tako je izrađena geometrijska karta podzemnih hodnika kako bi se ispitala eventualna značenja njihovih oblika. Početak je to istraživačkog procesa koji bi trebao omogućiti nova otkrića u budućnosti i uvid u drevnu filozofiju izgradnje podzemnog sustava. Here we see the first part of the tunnel. Here we have the two loops. Here is the part where they are trying to discover the new structure. We don't know if it is a tomb or what else, we don't know. This is all the part with the catenary system of the tunnel. This is a particular shape of arch. And on the south, east-south here, we have the new tunnel they opened last 2 days. Here we have a type of example of sections with the representation of the area with catenary tunnel, the dry walls, side tunnel, the intersection with another tunnel, and the tunnel water, and yes, these elements inside the tunnels. It's very complicated, and the question is, why would someone build such irregular tunnels with no purpose at first sight? Have you ever met something like this in architecture? This is a very incredible question. I know we don't know yet what is the matter and what is the purpose of the tunnel is still maybe mystery. Maybe some totally different philosophy is laying behind this. Yeah, probably, but it was useful in the ancient times that this organic, shape of tunnels was related to different vocation, and for example, for burn area or for religious meaning. But really, we don't know yet what it's the meaning of these tunnels. We don't know. We need more explorations. U podnožju smo sjeverne strane Bosanske piramide Sunca. Kada je gledamo iz daljine, ona jasno ocrtava perfektan trokut. Kada dođemo na nju, ispred nas je šuma, trava, nanosi zemlje. Teško uočljiva geometrija. Ova strana je perfektno orijentirana prema sjeveru. Odstupanje je samo 0 stupnjeva, 0 minuta i 12 sekundi. U proljeće 2006. godine započeli smo sa iskopavanjima upravo na ovom mjestu. Šta smo našli? Bio je izvanredan jedan pravokutni blok duljine 4,5 metra sa 1,5 metar i debljine od 45 cm. Njegova masa je 7 tona. Ispod ovog bloka je drugi blok. Oko 40 cm debeo, a ispod njega treći blok. Ispod trećeg četvrti. Prvi, drugi, treći, četvrti. Tipična zidana gradnja. Ne zida priroda, već čovjek. Nastavili smo sa iskopavanjima i uočili da se blokovi nastavljaju. Do prvog bloka je drugi, koji se pod ravnim uglom susreće sa ovim prvim. Ono što gledamo je vanjski omotač piramide Sunca. Gledali smo ovaj materijal, identičan je konglomeratu koji se nalazi u podzemnom labirintu Ravne. Kada su gradili tunele, izbacili su hiljade i hiljade tona materijala. Šta su radili s njim? Koristili su ga kao građevinski materijal. Ali nedostajalo im je vezivo.